بکارئینانا مادên bêhoşker nûkel li Mosulê bûye diyardeka berbelav di nava Texa Gencan da û taybet li aliyê rastê bajarî û taxên hejar û millî. Herçende aliyên peywendîdar kar li ser nehêlana bikarînana madên bêhoşker dikin û heta nûke çendîn bandên wan desteser kirîne, lê ev diyardeya berbelav e di nava bajarê Mosulê da. Ev gence çîroka xwe wesa dibêjît ka çawa digel madên bêhoşker borandiye û nûke dest jê berdaye. بعد احتلال داعش للموصل پشتی داعش کتیه موسل دا و دوف دا دست به آزاد کردن موسل هاته کرن من هندک حوالین تازه ناسین و پیوندید من دگلوان لسر مادد بهوشگر خورد بون و من با ماوه 2 سالان بکار اینا. هەلبەت بەریا چەند ساڵان ئەف دیاردە هەبوو لە گشت عێراقê lê gelo li Mosulê serhildana evê diyardê kengî dest pê kiriye. بعد داعش زادت هاي پشتی نمان داعش اف دیار دا مادن بهوشگر زورتر لحاتیه اگر جی اوانه جی در جیان خلکی نینه و بربلاف بونا دیار دا بکاری و هر وساط کلیا حوالن خراب دیزان پشتی نمان داعش هندک مالباتان پاره که زور به دست کتیه بویا اگر که مادن بهوشگر بکار بینن. المخدرات Aliyên fermî bi çendîn rêkankar yên da ku diyarda bikarînana madên bêhoşgerkêm ken li Mosulê da ku kartêkirineka mezin li civakî nehête kirin. نقوم بحملات توعية للمواطنين. امراد بین بهوشداری هاولاتیان و مترسی مادن بهوشگر بو دیارد کین. هر وسا باندورا و چنده لسرخیزان او جواکی اف چنده برای کوانه بیجاده تگوتن لزانکوا موسله. او چندین تاخر موسله اوین اف دیارده تدا بربلاف بوی مینا تاخه کرامه اصلاح زراعی و تاخه زهرا. ومنطقة حي الزهراء. زۆربەی ئەو gencên madên bêhoşger bikardînin hebên bêhoşgerin ku ji bo nexweşiyên mêşkî û nexweşiyên derûnî dihêne bikarînan, her wesa madê krîstal û heşîş û gelek madên dî. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.